Hello pengen sak sute sakantikon yang ni getal ko video na dal bana sona nga angni prediction khora bang one je jakode knal boot par sar khogruk punga tharik namo khogruk punga jado khajal gani khogruk punga digi mungna jol jol house khon yang nane house ti 1 ya 9 emung ya fall value reduction atene ya 8 digi mungde ya 9 ending o 8 aro 9 kon atinga nai muna normal guti 9949 ne digimde ya hit number o 4849 mungbri mang bebekta success ungjoba mungbri mang bangi loss tungja digimde da o ya 3 digit important manchane 3 ya 3 digit today important manchane ya 9 di important mancha ya 3 digit kudianga agana mangen 100% bang agana mangen ongjori house to ongjori ending ya 3 digit riba thilaigene ya 3 digit riba thilaigen salantini ni 3 digit success ya khari khalna changbrang de manegene ya 3 digit onatiya ndikimna ya previous result niktene previous result te 1 kholachibi mo rimung first round ni gata 8 kon atia second round ni gata 9 kon atia ne ndiki mungna ya guti rang kudina sungni khalna skakta khalaibo maina mungbri mangsan na sungni nikani o meli jagen chmungudi digit baksa thari khalbone digit baksa thari khalbo yang ni guti onat kapa mang meli ja udi ya ending mung ba ya 3 digit mung meliati khalbo success wani khaman thelaigene ndeki mungna dalni video de wason oigen ni swing ba sakan dikon mthela video ko namnu ko di like share khabo ni ba namnu chodi donai badarang khabadra jamo ni mungna ni swing ba sakan dikon mthela